Bakunzi ba Kivu Media TV, Masunzu i Kinshasa ararembye. Ararembye. Urabisanga hano mu kiganiro. Ese niki cyamubayeho? Muniga Ntama arenda kumanurwa muri gereza i Burundi. Bamufashe acitse. Ari mu bwato acitse, ashaka inzira imugeza muri kimwe mu bihugu byo muri East Africa kugira ngo ategaje muri Amerika. Nyuma yaho atsinzwe avuye ruguru. Nyamusaraba mu biganiro byatambutse ndababwiye yuko amaze imyaka ashaka inzira uburyo azacika i Burundi akaja hanze. Ejo bundi bamufatiye ku kibuga cy'indege. Ese i Bujumbura mu kibuga cy'indege indani yinjiye. Ese yaragiye he? Waba wari uzi ko Israel Mbonyi mu minsi yashize yari yararwaye, bavuga ko yarwaye amaguru, akoresha n'igiterane cyo gushima, ariko ntabwo ari cyo yari arwaye. Kurikira uburwayi yari yagiye kwivuza mu Buhinde. Urabisanga hano kuri Kivu Media. Nubwo tuzanyemo inkuru ya entertainment, ariko twabonye ko ari ngombwa kwitanga. Hano tujya dutanga amakuru ari verite, atagiramo ikintu cy'ikinyoma. Nimukurikire mwumve uko bimeze kuri abo bagabo bose uko byifashe. Ariko Mbonyi w'abandi ararengana. Nubwo dutambutse ibiganiro bya politiki, iwe si umunyapolitiki, ni umuhanzi w'Imana. Nuko twashatse gusa gutambutsa ayo makuru yiwe kugira ngo n'abakunzi be bazabimenye, kandi icyo yagiye kwivuza kirimo n'isomo ry'ubuzima. Ukurikire. Turabakiriye bakunzi ba Kivu Media TV, nk'ibisanzwe muri kumwe n'umunyamakuru umwana wanyu Saba Mayuru, ubaha amakuru y'ubwino cyangwa se amakuru yuzuye ukuri atarimo ibinyoma cyangwa se kubogama na gato. Dutanga uko amakuru ari. Turabifuriza impera z'umwaka wa 2025 nziza, impera za 2025 nziza. Turabifuriza iminsi mikuru myiza mwebwe n'imiryango yanyu n'abakomokaho banyu mwese, ndetse tubifuriza n'itangiriro ry'umwaka wa 2026 mwiza aho muri hose. Abari muri Afurika, mu karere k'ibiyaga bigari, mu burasirazuba bwa Congo, muri East Africa, mu Burayi, Canada, Amerika ndetse na Australia. Turabizwa ibyo bihugu byose tutagiye tuvuga, iyo migabane yose irimo ibihugu bitandukanye birimo abakunzi bacu. Uyu munsi rero turaza kuvuga amakuru atandukanye ya politiki nk'ibisanzwe. Turaza kwibanda n'ubundi muri Congo, cyane cyane i Kinshasa ndetse n'i Burundi turahanyarukira, tuze gusoreza mu burasirazuba bwa Congo. Ariko tukiraho rero, inkuru turi buhereho, turahera ku nkuru y'umuhanzi. Uyu munsi turaza gushyiramo umuhanzi Israel Mbonyi, tubabwire amakuru ye y'ibanga mutigeze mumenya, tunabitangeho n'inama. Murakoze cyane rero. Mu makuru turi buze kwibanzaho, turagera i Kinshasa tubabwire amakuru uburyo ubuzima bwa General Masunzu buhagaze Pacifique. Nyuma yaho afunguwe, amakuru yaracecetse, ntimwamenya ibyabaye. Turaza kunyarukira i Burundi turebe umubano wa leta ya Gitega ndetse n'umugabo bita Muniga Ntama Sebakian uko bimeze, ndetse na Nyamusaraba. Ubwo turaza kuvugiraho n'Akagara muri rusange. Tumanuke mu mujyi wa Uvira no mu misozi miremire, tubabwire uko umutekano umeze n'ibikorwa abaturage bakomeje gukora. Reka duhere kuri Israel Mbonyi. Ubusanzwe kuri Kivu Media ntabwo tujya tuvuga amakuru atari aya politike cyangwa y'umutekano w'isi cyangwa w'akarere. Ariko uyu munsi turaza gukomeza kuri entertainment cyangwa se umuhanzi w'ikirangire uririmba indirimbo z'Imana cyangwa se za gospel, Israel Mbonyi, utuye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu minsi yashize, mu mezi yashize, muri uyu mwaka wa 2025, Mbonyi yakoresheje igiterane avuga ko cyo gushima, avuga ko yari yararwaye ndetse yarakubutse mu Buhinde kujya kwivuza. Ariko abantu benshi bakomeza bavuga ko Mbonyi ngo yari yararwaye, ngo niba ari amagufwa, ibintu by'amagufwa nyine by'imisokoro, ngo niki, ibintu by'abaganga niki,
abandi bakavuga ngo afite ngo ikindi kintu ngo yari yagiye kwivuza kiri aho ngaho gusa gisanzwe, ariko abenshi bakavuga cyane ngo ni amagufwa, ibintu bijyanye n'amagufwa nyine n'imitsi. Ariko njewe ngiye kubaha ubwino, ngiye kubabwira inkuru nyayo. Ntabwo ndimo kubabwira ino nkuru ya Mbonyi kugira ngo ntwike cyangwa se kubera ko ngamije ikindi kintu, ahubwo nuko nshaka kuvuga ukuri kw'ibintu uko byari bimeze cyangwa se bimeze. Muraza gukuramo n'isomo, cyane cyane abantu b'abasitari ndetse n'umuntu utari umusitari nawe yakuramo isomo. Buriya ikintu cyose kiba ushobora gukuramo isomo kikakwigisha uko cyaba kimeze kose, wagifatiye umwanya ukagitekereza wakuramo isomo. Mbonyi rero utese byagenze gute? Ese koko yari yagiye kwivuza amagufwa? Kuko haba indwara koko z'amagufwa, rheumatisme n'izindi. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe. Ushobora gukora changement ya climat, amagufwa akakurya n'iki ukajya kwivuza, cyangwa ukagira karanse zo mu misokoro y'amagufwa ukajya kwivuza. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe, nta muntu utarwara, ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Mbonyi rero, ese koko yari yagiye mu Buhinde kujya kwivuza amagufwa? Amakuru ngewe mfite y'indani nuko atari amagufwa Mbonyi yari yarwaye. Amagufwa ya Mbonyi ni mazima, nta kibazo na kimwe umwana Mbonyi agira c'ubuzima, ni mutaraga, ni mugeye. Uhereye ku musatsi ukika neza 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 kwino, rigufi ni rinini, ni muzima. Ahubwo se Mbonyi byari byagenze gute? Israel Mbonyi, nimvuga Mbonyi mushobora kumva undi kuko bambonyi, Mbonyi ni izina rusange, ariko ni Israel Mbonyi, umuhanzi uririmba indirimbo za gospel. Mbonyi rero, amakuru mfite nuko Mbonyi ashobora cyangwa se yari yanyweye cyangwa se yariye isumu yahawe n'abantu ntazi, ariko bivugwa. Amakuru avuga ko rero Mbonyi ashobora kuba yarahawe isumu n'abantu runaka. Iyo niyo yari yagiye kwivuza. Mbonyi aho yanywereye isumu, bivugwa ko ashobora kuba yarabimenye neza ko yanyweye isumu, kuko akimara kuyinywa cyangwa se kuyirya aho yari ari, yumvise mu nda bihindutse, hatangira kumurya cyane, aza kwigira inama yo gutaha. Nk'ibisanzwe Mbonyi ntabwo aba iwabo, ahubwo abiwe, aribana nk'umusore kimwe n'abandi bose. Ariko muri uwo mugoroba cyangwa se muri uwo munsi, kuri uwo munsi, muri iryo joro, Mbonyi ntiyabaye agitaha iwe, yigiriye inama kubera ko yumvaga ko byahindutse mu nda atameze neza. Mbonyi yigiriye inama yo kujya mu rugo iwabo. Mbonyi arangije kujya mu rugo iwabo, yakomeje kuremba. Ababyeyi be n'abandi bari bari kumwe b'abavandimwe biwe baza kugira ubwoba, bafata Mbonyi baramujyana bajya kumutesitinga isumu. Ibyo byose simbyinjiramo cyane, wenda ngo yagiye gukora tesite ngo ahangaha nta, si ngombwa. Ariko bakoze tesite y'isumu yo mu nda kugira ngo barebe ikibitera, basanga ni isumu. Muri iryo joro Mbonyi yanywereyemo isumu, bahise bakatisha flight ija mu Buhinde, iri emergency ya direct. Ntekereza ko amakuru ndafite neza, Mbonyi ashobora kuba ataragiye muri iryo joro yanywereyemo isumu, ahubwo akagenda bukeye. Ariko nuko yahise abona indege direct imujana mu Buhinde. Mbonyi ajya kwivuza mu Buhinde kubera ko yari yanyoye isumu ya danje. Aja kwivuza mu Buhinde kubw'amahirwe, kubera ko yayifatiranye ari nshasha. Mbonyi baramuvura arakira, baramurukisha, bamuha imiti izimya isumu mu nda. Mbonyi aba muzima. Ico gihe byaravuzwe, wenda ashobora kuba yari amaze n'iminsi adakora, njye sinkurikira ibintu bya entertainment cyane, ariko amakuru nagiye nkura hirya no hino mu bantu ba hafi ya Mbonyi, nuko Israel Mbonyi muri iyo minsi yamaze iminsi adakora, atagaragara nyine mu bikorwa bitandukanye, asa n'ucecetse, maybe adakoresha wenda na social media ziwe,
ariko yakubutse mu Buhinde araza ategura igitaramo cyo gushima Imana. Icyo gitaramo amakuru mfite ni uko ashobora kuba yaragihuje na bidi ye, niba byarahuriranye na birthday ye, akaba ari iyo nyito bagiha cyangwa se gushima ngo ko yakize amagufwa n'iki, ariko inkuru nyamukuru ni uko Mbonyi yari yahawe isumu, kandi isumu murabizi ko yica vuba, niyo mpamvu yagize gute, yakoresheje icyo gitaramo cyo gushima Imana ko yamurokoye. Kuko biragoye ko bonsangamo indwara wenda yo kuvuga ngo ndwaye amagufwa, bashobora kukuvura wenda ntiyaba ikanganye cyane, kubera ko wenda niba amagufwa yaba akuriye n'iki, tekereza ko wenda atari indwara yaba ikanganye cyane, indwara z'amagufwa. Ariko kumva ngo wanyweye isumu, icyo ngicyo cyo ni ikindi. Ni ukuvuga ngo uba uri ku muryango w'urupfu, uba uri mu marembo y'urupfu. Biriya yaririmbye ngo mu marembo y'ijuru, nawe neza 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 bagutamitse isumu neza wayinyweye, uba uri mu marembo y'urupfu, kurusha uko bokubwira ngo urwaye indwara y'amagufwa. No muri Faisal bakuvura ntiworenga indwara y'amagufwa, ntekereza ko utarenga muri Kenya. Yego Mbonyi ni umugabo ufite ubushobozi, ashobora kujya kwivuriza aho ashaka, kandi Ubuhinde ni igihugu kivura neza. Hariho abasipesiyalisite ntibagereranya n'aba Uganda, mu Rwanda cyangwa se muri Kenya, ariko ntekereza ko atari indwara yaba ikanganye cyane. Ariko iriya kubagaho yo kuja mu Buhinde no gukubukayo agakoresha igitaramo cyo gushima n'iriya sumu umuvandimwe yari imuhitanye. Pole sana. Inama wakuramo aha ngaha, impamvu tubikoze ni iki? Uze umenya abantu mugendana nabo, uze umenya ibyo ugiye kurya, ugiye kunywa. Ubundi njyewe hari ikintu ntajya numva, njyewe iyo ndi mu kabari ndimo gusangira n'abandi bantu, ntibikunda ko nshobora gupfundura fanta yanje ngo nje ahandi hantu kwitaba telefone no gutera intambwe ebyiri nkerekerayo nkajya kuri telefone, ntibyo ukunda. Hagurukana fanta yawe. Hari ibintu abantu baza bishiramo ngo nimpagurukana fanta ngo umuntu turi kumwe ngo arabona ngo ko namuketse. Monshe, ni uburenganzira bwawe. Bazavuga ngo urira ngo niba ngugira gute ngo urira isoni ngo ngugira gute ngo ukarira isoni mu gituntu, sinzi umugani bajya baca gutyo. Rero ushobora kugira ibintu byiza bya soni soni, ukagira ikintu cyo gutinya, uba utinya amaso, ukarya ibintu bitaribwa. Niba ugiye hanze, ugiye kwihagarika ahantu muri kwiyakira, ugiye kugira gute, fata ikintu cyo kunywa cyawe ukimwe, ugitware. Niba utagitwaye, ihangane ubanze ukinywa ukimare, uze kujayo nyuma. Sino abantu bose mugendana si beza, sino abantu tuzajya tugira ikibazo. Cyane cyane ndabwira aba bantu b'abasitari, ndabwira abantu b'abasitari. Reka nguhe urundi rugero, njyewe ko ndavuga uko nteye. Buriya abanyapolitike bagira amakenga, sindi umunyapolitike, ni ukuganira. Ariko niba hari abantu bagira amakenga, ni abantu b'abanyapolitike n'abantu b'abasirikare. Iyo umuntu ampereje amazi y'Inyange cyangwa andi mazi ayo ari yo yose, mbere y'uko nyanywa, hari umuntu uzi utesitinga agafundura kariya kantu ko hejuru akumva ngo karafashe, ngo ni ibyo ngibyo ngo barahagije. Monshe, umuntu yagushatse ntawe atakubonera. Simvuze ko abantu bagomba kwikanga umuntu, bariya baseriva mu tubari bagira gute, oya, biragoye ko cyane ko atabakuzi. Ariko kandi niba wikoreye tesite zawe ziri aho ngaho zo kwirinda, kuko kugendana imiti yawe ya hafi yo mu nzu, parasitamoro n'iki, imiti iri aho ngaho nyine, kugira ngo anytime umwana arwaye mukayimuha, mukamuvura by'ibanze mutarinze mujya kwa muganga. Njyewe niba umuntu ampereje agacupa k'amazi mbere y'uko nyanywa, ntabwo njya testingira hariya hejuru. Mbere y'uko njyanywa, njya mbanza nkagakanda, ukagakanda. Erega umuntu ashobora gutoboramo n'agashinge gutya, agashinge.
ibi bintu ndimo kuvuga ni ibintu biba muri sosiyete zisanzwe zitandukanye, atari sosiyete nyarwanda cyangwa y'abarundi cyangwa y'abagande gusa cyangwa y'abanyamurenge n'abanyamasisi. Abantu baza bahana amasumu, ntabwo mugiye kubyumvira hano kuri Kivu Media. Njyewe uyu muntu yanzaniye agacupa k'amazi ntabwo ntesitingira hariya ku mufuniko, kagifundikiye za ngafata nkagakanda, kuko niba agatoboye n'agashinge gutya byanga byakunda ugakanze ariya amazi akabyigana, ashobora gutungukamo hariya nyine utuzi tugatunguka. Hari utuntu twa tesite dutandukanye nawe ushobora kwikorera twibanze. Rero abantu baza bafata ibirahure byabo mu kabari hehe, ukamufata ngo mu birori. Buriya niba hari ahantu henshi umuntu yagushatse yaguteze atakuburira, ni ahantu mu birori. Niyo mpamvu usanga hari abantu bamwe bataza barya mu birori, bataza banywa n'amazi mu birori. Uzugira ngo n'ubundi burwayi se cyangwa n'indi disipurine, ariko ni disipurine yo kumenya kuba muri sosiyete, kuko sosiyete yarangiritse. Sosiyete zacu si nk'iza mbere zarangiritse. Rero nuko nguko byagenze, nuko ntagiye njya muri details, ariko amakuru mfite nuko nguko byagenze, kuko amakuru mfite nuko umuntu yamujijishije ahantu barimo barya mu nshuti ziwe, bahamagara undi muntu bakoresheje baramujijisha, wakwitabiye telefone barayimuha ati sava reka nitabe, wa muntu yitabye arangiza yaramujijisha, aramubwira ati se byibuze wampa umunota umwe ukava iruhande rw'abo bantu tukabasha tukavugana. Atera intambwe ava aho yari ari ku meza yiwe, niba ari ameza niba ari iki, barangije kugira ngo babone urwaho baze kugira gute kumurungira. Agarutse avuye kuri telefone, abandi begereza ibiryo, ngaho turye cyo kunywa cyawe ngiki, umutipe arinywera. Amakuru nahawe ni uko ameze, ntazi ko ari impamo cyangwa atari impamo, ariko murabizi ko tutagira amakuru y'ibinyoma, kandi inkuru tuyivuze nk'abanyamakuru. Umunyamakuru nta nkuru azapfa guta hasi gusa. Nuko rero pole ku muvandimwe Mbonyi, inshuti, ni umunyarwanda mwiza, umwana wo mu misozi miremire, uririmba neza, uri inshuti ya bose, uri umugande, uri umunyarwanda, uri umukongomani, uri umurundi, kubera ko ukundwa n'abantu bose. Rero kuraje akazi kawe, kandi Imana yarakoze kugutabara. Reka tujye rero ku buzima bwa Masunzu, n'ubundi bumeze nk'ubwa Mbonyi. Icyo bitandukaniyeho ni uko Mbonyi ari umukozi w'Imana kandi nta kibazo afitanye n'abantu. Reka tuje kuri General rero Masunzu. Nyuma y'uko Masunzu atawe muri yombi arafungwa, twagiye tubabwira ko yakorewe torture muri gereza kubera ko bamushakagamo amakuru, ku buryo Masunzu yaza asigara abona abantu muri gereza, yakumva umuntu agahunga, baza kumujana mu bitaro i Kinshasa kugira ngo bamuvure mu gihe bamutortiraga, yongere akire, bongere bamutortire kubera ko bari bamukeneyemo amakuru. Ejo bundi hasohoka inkuru ivuga ko hagiye hasohoka inkuru nyinshi, nafunguka bazamukuraho amapeti yose, bazamujugunya, atazasubira mu gisirikare, ibintu nk'ibyo. Barangije ejo bundi hasohoka inkuru ivuga ko Masunzu yafunguwe. Nibyo yarafunguwe, yoherezwa mu muryango we. Nyuma y'iminsi ngahe twumva Masunzu ngo ariteguye muri Kenya, ashobora kujya kuvugwa kubera ko ngo arembye. Njyewe nahite nk'umunyamakuru, nk'umusesenguzi, nahise nkuramo utuntu dutandukanye. Masunzu kuba yafunguwe, ntabwo yafunguwe kubw'imbabazi za perezida, kuko Masunzu si ubaye umwere kurusha abandi bajenerali bose bafunze hariya. Si we wakoze dega nkeya muri leta ya Kongo kurusha abandi bajenerali bafunze hariya. Aho ngaho ni fo, nahise nyuzamo umurongo. Ntabwo afunguwe kubw'imbabazi cyangwa se kubw'uko abaye umwere. Icya kabiri, Masunzu niba yafunguwe agahita yoherezwa iwe, byanga byakunda Masunzu tortire yakorewe yamukozeho ingaruka. Masunzu ashobora kuba arembye, kimwe cyo gikunda kuba mu magereza y'i Kinshasa. Uretse kuba bagutortiye nyine bikakugiraho ingaruka, amagereza ya Kinshasa akunda kubamo ikintu cy'igituntu cyane. Nahise ntekereza ko Masunzu ashobora kuba yarafashwe n'igituntu muri gereza, yarangiza akaza kugira gute, kikaza kumwafekita cyane, kikamubera nabi, kandi igituntu ni kibi. None numvise ngo ko baramuteguza kugira ngo afite urugendo ruja muri Kenya kujya kwivuza, mpita numva ko Masunzu arembye. Nta kindi, Masunzu arembye. Nahise numva ko no gufungurwa kwiwe biri emergency, yafunguwe biri emergency kubera uburwayi yari afite, kwanga ko ashobora kugwa muri gereza.
ngayo rero amakuru ya Masunzu ayo dufite, ntaraja muri Kenya nta n'ahandi araja, ntaraja mu bindi ari Kinshasa, ariko Masunzu amakuru dufite nuko arembye, kandi ibyo arembye ni torture bamukoreye muri gereza y'i Kinshasa, bamukoreye ntiyafunguye kubw'imbabazi z'igisirikare cyangwa kubw'imbabazi za perezida wa Kongo Kisekise, ahubwo yafunguwe kubera torture yakorewe muri gereza, yakorewe iyicarubozo riri ku rwego rwa nyuma, kuko Masunzu ari mu bantu babajijwe yanga gutanga amakuru, naho bagenzi babo bagiye babazwa bariya baciwewe n'iki amakuru bakasasa nyine bagashira hanze. Ibindi amakuru mfite nuko bano bajenerali bose gwifungwa ryabo ntabwo harimo kugambanira igihugu n'ikindi, abenshi ko barazira ikintu bita amafaranga. Bano bagabo bariye Kongo monshere, bariye Kongo ko barazira amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari bagiye barya y'amafaranga y'abasirikari, ndetse n'amafaranga yo kwagura ibikorwa bya gisirikari mu marejima yabo babaga bayoboye. Mutekereze namwe, rejima ya Kongo ibirimo abasirikari ibihumbi n'ibihumbi, kandi ibirimo rejima ya Kongo umusirikare k'iyo Masunzu yari ayoboye iriya troisième région militaire ishobora kuba ikubye u Rwanda inshuro zigera muri zirindwi. Ibaze rero amafaranga yose areba abasirikari n'ibindi bikorwa bya gisirikari byose, kugura imbunda, ibikoresho, iki za mazutu, zaki, ibiryo by'abasirikari, uniform, amatelefone, amayinite yo guhamagara, ibyombo, ibikoresho n'iki n'iki, ibyo byose ugasanga ni bije boherereje umusirikari kanaka, yarangiza akagura utwaguze n'iki n'iki, kugura amasasu, amafaranga ya operasiyo yo guhiga ibiki n'ibiki byose. Sibye ko ntabo bagihiga, nizo nterahamwe bagahize n'abamayimayi n'abazarendo babagize abasirikari babo, ahubwo amafaranga yo guhemba abazarendo n'interahamwe ayo yose nabaye mu birombe by'amafaranga by'inuza by'amabuye y'agaciro n'iki n'iki byose bagafata bakamira. Ni ibyo ngibyo barimo kuzira, abenshi ni ibyo barimo kuzira. Biriya byo kuvuga ngo Masunzu ngo na Kabila ngo ibyo ngibyo mugende mucire birarura, ni akantu kangana gutya, iyo kesi ingana gutya. Masunzu nawe arazira amafaranga, bariya batipe bafite imitungo ku buryo bakorera accountability, akaba atomenya n'ayo mafaranga iyo mitungo ye aho yavuye, akaba atoye nta resource nyine bifite. Abagabo bariye Kongo, barayimaze, abaturage barwaye bwaki kubera abayobozi babo barya amafaranga abaturage bagenewe. N'ayo makuru rero ya Masunzu turimo kubikurikiranira hafi, naja muri Kenya cyangwa mu Buhinde cyangwa South Africa kujya kwivuza tuzabibamenyesha, ariko ararembye. Ahubwo amakuru dufite ashobora kuba atakicumva cyangwa se ashobora kuba wenda yarabaye nka debile. Kugeza ubu ngubu n'abantu bakagara ntibazi Masunzu iyabo. Akagara rero kahiye umunsi Masunzu agira gute, Akagara kahiye mu byiciro ibi, gahiye mu byiciro ibi kabisa, kandi bikurikirana bihekanye gutya nk'amahasha, nk'abana b'inkurikirana. Akagara kahiye umunsi Masunzu bamufunga. Akagara karongera gasenyuka neza umunsi AFC M23 natwigwaneho. Ni mu bihe bitatu. Akagara kahiye neza karakongera gaturukwa mu mutwe mu bwongo umunsi Masunzu bamufunga. Akagara neza kama gafatwa gutya mu gituza n'umusonga hano mu gituza gutya no mu rubavu umunsi AFC M23 natwigwaneho uviri batombe. Akagara neza kama karwara rutandara kama kajuguma gusa, kama gahinda igitengo neza kama kika nkadagone umunsi twigwaneho ifata amapozisiyo yose y'indondo ijujubza irimo gukubita umurundi gutya ikikonereza umurundi muri hehe za Baraka, ruguru hose mu misozi hose hahita habatombe. Umunsi Munigantama bamwikonereza za Mihanga neza arika neza kuri Tanganyika, niwo munsi Akagara karangiye burundu. Utese gute? Kuko n'inkurikizi y'ibyo ngibyo ikomeje kubakurikirana. Inzirondo umuzi mubi wa bene Kayini ukomeje kubakurikirana kubw'ibikorwa byabo bibi. Amakuru ya Munigantama niho tugiye na regime y'Abarundi cyangwa se ubutegetsi bw'Abarundi. Munigantama
muzi amasipiki yagiye akora hariya za kundondo iki ngo twirwane ngo ishire ngo intwaro hasi ngo igire gute ibintu nk'ibyo n'ibyo byose, niba adashira intwaro hasi tuzabakubita tuzagira gute, twirwane ati sawa. Mwibuke gusesenguza nakoze timunigwa ntamurimo kuvuga ngo abaturage ngo babujije ngo kujya bagenderanira nabo mu minembwe n'abo ku ndondo, ngo kandi ngo bagiye ngo kuzajya ngo babasaka, ngo bo babemerera kuzajya bagendererana ariko ngo bazajya basaka. Ndababwira ngo ni umutego Muniga Ntama arimo gutega abaturage. Ejo bazica umuturage kubera ko atamushaka cyangwa se yamenye ko abaturage bose bamwanga, atangire yice abashefu wenda avuga ko aribo bateje mugomo mu baturage. Nibarangiza ya ntumbi y'umushefu bishe, bagende bafata agafuka k'amasasu n'amagerenade babimushire ku ruhande, bandika itangazo ku ndondo ati dore uyu muturage twamufatanya amasasu yagemuriye twigwaneho kandi twarabibabujije. Buriya niyo strategy ya Muniga Ntama yo kugira ngo atangire yice abanyamurenge b'abaturage mu mutwe, anabice mu mutwe nyine, anabice no mu buryo busanzwe, nta kindi cyagombaga gukurikiraho. Ndababwira hano mu kiganiro, ndababwira ati ariya masasu twigwana ikoresha tiziyagura n'abaturage, twigwana ntiyo tuma umuturage amasasu, leta nizi yabagemurira kandi twigwana ikabanza ikabiyama, yewe nimukure position zanyu hejuru y'abaturage bakanga, ikabatera bagasiga bataye. Mwese muzamwirwa mubona FCM23 imbunda igenda yerekana bazitaye z'amashini gani nshyashya, amakompura mashyashya, mwenyine mwarabibonye. Fidel Rugabo Ruguru Colonel, hari posime yo kundono uriya Muniga Ntama yari arimo, hari indake yagezemo nyine y'igitunda cabo, agenda yerekana amasasu, imifuka y'amasasu n'iki n'amakompura bagiye batahongaho. Gusa dusaba abaturage bari iriya ruguru bajya birinda abaturage kuja muri ariya maka mu gihe umutwe ubishinzwe wa gisirikari utarazengurukira akaneza ngo irebe ko hari amakompura n'amagerenade baba baragiye bata, abana bashobora kugenda badutora, kuko intambara zo muri aya misozi zica abantu b'abashumba n'abana bagatora utugerenade bagatangira gutura hasi, cyangwa bakaba boje mu maposiyo y'abarundi bagasanga hari aho bagiye batega za mine. Ni ukwirinda cyane kuzajya boheza abana n'inka kubera zizenguruka cyane hariya mu mapozisiyo y'abarundi ndetse na FARDC n'abazarendo bazasiga amagerenade kugira ngo azahigure abantu. Muniga Ntama rero yaramanutse, amakuru dufite yika za Baraka, ngo agere za Baraka yarashorewe n'abana bagera nko mu 8 b'abanyamurenge. Umwana umwe w'umusinga aramubwira ati ariko ntabwo numva ibyo urimo kutujanamo n'ibi bintu byawe. Afata pistoli aramurasa mu mutwe, umwana agwa, abandi baramucika baragenda. Uwo mwana yarapfuye. Muniga Ntama yishe uwo muntu, si we wenyine yishe, ariko wowe yamwishe ku mugaragaro, izuba riva n'ibimenyetso birahari. Muniga Ntama arika, ngo amare kwiga, amakuru dufite nuko yashakishije ubwato buri prive, yishyuye amafaranga bwagwihishwa bushaka kumujana muri Tanzania, kugira ngo azagere muri Tanzania amafata indege yamaja muri Amerika ahunge. Abarundi barabivumbura, Muniga Ntama baramufata. Ngiye guhita mbihuza n'inkuru ya Nyamusaraba nawe byabereye rimwe. Mu kiganiro cashize nababwiye ko ufite amakuru ko Nyamusaraba ashaka uburyo bwose, ari i Burundi, ashaka uburyo bwose azoja hanze yabihereye kera, akava mu maboko y'abarundi. Ubushize yaracitse ashaka kuja i Buvira n'imodoka, imodoka barayirasa, ndetse bayirasa ikompura baramuhusha, bayirasa amapine baramufata bamusubiza i Bujumbura. None muri iki cyumweru cashize Nyamusaraba bamufatiye kuri airport agiye muri Swede. Urumva yafatiwe rimwe na Muniga Ntama nawe ahacika aja i Bujumbura. Mwibuke ikiganiro nakoze, njya nkora ubusesenguzi hano nubwo channel yanjye kiri ntoya, ariko abantu bajye bankurikira barabizi neza ko ibi bintu mba nabivuze. Nta yindi channel ivuga amakuru yo muri Kongo ya hano iwacu, ni nyinshi, ariko muri channel zitanga ubusesenguzi bwa nyabwo kandi ibintu bikaba, ndabizi ko na Kivu Media irimo. Mwibuke mu kiganiro nakoze ubwo nanarizaga speech Muniga Ntama yakoreye ruguru, narababwiye ngo umunsi Muniga Ntama bazamwirukana muri iriya misozi azahungira i Burundi kugira ngo ahashakire inzira imusubiza muri Amerika, kubera ko ari umuturage wa Amerika. Ndababwira ntariko biragoye ko Muniga Ntama azacika abarundi kubw'ibyo yabakoresheje n'ibyo yabijeje.
ndababwira ngo Munigatama abarundi nibatamwifungira bazamwohereza i Kinshasa baje kumwihambira kubera ko bamuhaye ibihumbi 240 niba atari na 24 by'amadolari avuga ko agiye gusenya twigwaneho, agiye gufunda undi mutwe mushasha. Ndababwira nti muri Tafoke uriya mutwe w'ingabo z'abarundi zari zaragiye kwica abanyamurenge, Munigatama yari mu bantu b'abajyanama bagenderaho kubera ko yarwanaga na bene wabo ahantu yavukiye azi, kandi bakamushyira imbere nk'umunyamurenge ku buryo yakora lobbying mu baturage bakabumva, bityo Gumini ikagenda itakaza twigwanaho ikagenda itakaza plutôt amapwe. Ndababwira atari ko na failing abarundi ntibazamurekura kuko abarundi bapfushije abantu hariye kandi bamwizeye. Amakuru rero ya Munigatama dufite na Nyamusaraba, wa muzi w'ingabo ya Kayini irimo kubakurikira yagambaniye bene wabo urimo kubakurikira. Ndabarahiye singuye masunzu ntarembye aba bagabo abangaba Akagara kishingikirijeho, iminsi y'Akagara yarangiye ko karakongoka. Aba bagabo ba Munigatama mbibabwiriye hano kuri Kivu Media n'aba ba Nyamusaraba, ntabwo ugambanira ubwoko ngo bizakugwa amahoro. Muza mugerageza mwumve speech y'abantu bakunda igihugu, abantu bazi ico byabasabye kugira ngo igihugu kiboneke. Muza mwumva ama speech ya Perezida w'u Rwanda, ubundi wogambanira igihugu ukaba uri gukora iki? Bakakorora mwiki? Ubushize muri speech yarabivuze mu muhango wa FPR, mu mwiherero wa FPR ngirengo yarabivuze. Abantu abazungu baraza bakabaja mu matwi, hehe woba perezida, nkuko yabivuze, woba perezida burya rero nawe wayobora, hehe ubwo ngubwo nyine namwe murabyumva. Ariko hari uburyo binyuramo bitari na ngombwa kujya kongoregwa n'abazungu bakuvumura. Arangije aravuga ati ababigerageje ngabo bagiye kuba imbobo nyine hanze, bahunze igihugu cyabo kandi bari abantu bubashwe. None ugambaniye umunyamurenge, uri umunyamurenge ubwoko bwawe, twarangiza tukazanamo amarangamutima pe, ndi umunyamakuru pe, kandi indangagaciro z'umunyamakuru ndazizi, kandi mazi yuko umunyamakuru agomba kuba netre. Ariko nza mbabwiza ukuri, nta zina rya danje shaka hano mu kinyamakuru cya Kivu Media cyangwa se mu bwoko bwacu cyangwa se ku isi. Ariko byibuze icyo mparanira n'ico mvugira bene wacu barimo kwica, byibuze nashaka nkaba umusitari nyine muri ico gihe, cyangwa se ijwi ryanje apana ubusitari komitere ngo mu icyamamaro ya ijwi ryanje basi rikumvikana mu gutabariza bene wacu no kuvuga ibikwiye mu gihe bene wacu barimo kwica. Byamara kurangira ntaco byarangiza bikistopa bikarangira n'iki kinyamakuru kikanavaho, Kivu Media rwose ikavaho. Akazi kanje ndabizi ko nzaba ngasohoje kandi nzaba naragakoze neza. Ndabizi ko nakagombye kuba ndi umunyamakuru uri netre, ariko njya mbwira abantu muri iyi revolution turimo yo guhagarika genocide, ndaba netre entre qui et qui, ndaba netre hagati yandi nande. Ndimo gutabariza abaturage barimo kwicwa, barimo gukorerwa genocide. Nindangiza nje no kuri uruhande rurimo kubica narwo ngo mbabeho mbe kontere y'aba bantu barimo kwicwa, biragoye cyane. Suko ntazi indangagaciro z'umunyamakuru. Yego ushobora kugira umutumirwa hano kamuchallenginga kubera ko ari we muturage, kubera ko ari we mutumirwa ushaka gutanga message igira biri bufashe runaka, ushobora kumuchallenginga. Nashaka kaba muri kote negative, ari kugira ngo arusheho gutanga message ifite agaciro kurusha uko namufasha nk'umunyamakuru tukaba gusa muri aba baturage barimo kwicwa nkamwunganira, tuba tubaye abantu babiri barimo gutanga ikiganiro. Ariko kugira ngo njyewe mukoreshe ndi umunyamakuru, nshobora kubariza abangaba ariko kandi nkanabariza n'abangaba kugira ngo arusheho gutanga message, kugira ngo arusheho gutanga message iri kontre ba bantu barimo kwica. Rero mw'abantu njyewe iyi Kivu Media TV yanjye
ntabwo naho ngaho ngo ndarire ngo nje mba Akagara se, fasha Akagara. Iki kinyamakuru nico ni icya revolution. Je suis pour kuri AFC M23 na twigwane ijana, apana ijana ku ijana. Amaraso yanje ni twigwaneho, amaraso yanje ni intare za Saramba, niyo ADN ngendana muri ibi bihe, niyo ADN ngendana. Two kwicana gutya ushatse kuzana ibintu by'intuza, two kwama dufatana mu mashati. Jewe muri iki kintu cya revolution ntabwo nza numva ubwoba ngo numve ngo ntinya umuntu ngo Akagara ngo kovuga ngo kontega ngo bungambanira ngo kuja Buvira ngo uragira ikibazo ngo muri plane. Ejo bundi narindiyo mwarabibonye, nagiye njenyine, nta musirikare wari uncungiye umutekano, barawukoze umutekano barawutanze rw'inzira zijayo. Ariko nyine hari situation ugendamo ukumva nyine irakomeye. Rero kugira ngo dutange umusanzu wacu muri iyi revolution, hari ibintu bimwe utareba, hari ibintu bimwe utirebaho. Ikintu cyitwa ubwoba ugita kure, ibitekerezo by'ubwoba utandukana nabyo kugira ngo urusheho gutanga umusanzu uri karite. Hari utuanalize tumushira ku ruhande, hari imyumvire ugomba gukura mu mutwe. Rero nshuti bavandimwe, amakuru ya Muniga Ntama mfite na Nyamusaraba, mureke mbabwire, Semahoro ngo yapfuye nk'intwari kubera ko yanze kugambanira ubwoko bwabo. Yakoranaga, niwe wari wungirije Nyamusaraba, ariko dore Nyamusaraba. Aya maraso y'abana b'Abanyamulenge n'abana b'Abanyamasisi bishwe, n'abapfurero bishwe kubwo gutabariza Abanyamulenge n'andi moko yose n'abandi bantu bose. Aya maraso yabo yego ni ifumbire ya kiriya gihugu, ariko kandi azakurikirana aba bagabo azobica umugenda. Tubona abangaba ngo ni ba Emase na ba Oscar na ba Kingunga. Oscar niba ntibeshe, Oscar avuye mu Rwanda vuba, kandi ashobora kuba yarize mu Rwanda, yarahagiriye n'ubuzima bwiza, akahagirira n'amafaranga, ashobora kuba hafite n'imitungo. Ari muri Canada ngirengo, ariko ni umunsi akandagira muri Canada kubera udufaranga Akagara kamuhaye. Umunsi akandagira muri Canada, ikiganiro ngirengo ca mbere yakoze yatutse u Rwanda. Se nibaza nk'aba bantu bene wacu bagira ubuhe bwenge? Batekereza nk'ingurube, batekereza nk'inkoko, batekereza nk'iki? Murebe nka Oscar, wenda Emase simuzi, ashobora kuba yarabaye wenda mu nkambi, n'imyumvire yiwe wenda n'imitekerereze yiwe wenda ni migufi, akibera mu nkambi nyine nk'umukongomani tu. Ariko nko Oscar ashobora kuba yarize segonderi mu Rwanda, n'abiwe bose nubwo bitabareba, sorry, bireba Oscar gusa, akiga universite mu Rwanda, wenda no kuri iyo bourse agakora mu Rwanda, akaba Oscar uwo ari we uzwi muri sosiyete yacu. Oscar ntamenyekanye kubera ikiganiro ca Kagara, na mbere yarazwe muri sosiyete yacu, yari umugabo uzwi, akaba uwo ari we kubera u Rwanda. Ariko ararengutse aho hirya kubera akantu bamutamitse. Tuza ko ngako bagutamitse, ako ngako kazokubera inzirondo. Ikiza kimbabaza gusa nuko biza bikurikirana na generation z'abamukomokaho. Uko izi ngaruka neza Oscar zizamubaho zo kugambanira ubwoko bwacu, neza bizakurikirana n'abana. Tubone uyu nguyu ngo nimbaye haga mu pasiteri w'i Burundi. Biriya bintu neza umunsi isi zikaraga gutya, isi zikaraga, muzaba mureba. Abangaba ngo ni ba Kingungu, no mugabo wo muri Amerika, Arizona, w'inyinya, uvuga ngo Uvira ngo ntirabatombe. Kugeza n'ubu ngubu iwe aracarota ko Uvira itarabatombe. Ariko ni gute umugabo azagira ubwenge, narigiye kuvuga ngo akaburushwa, ni gute umugabo azabaho nta bwenge agira? Sinarinzi ko hari umugabo ushobora kubaho akaba imburabwenge. Sinarinzi ko hari umuntu ubaho wajya umwitegereza ukabona hari ico yakoroganyeho n'ubwenge. Iyo ndebye ba Kingunga nza mbona barakoroganye n'ubwenge. Ni gute Kingungwa aza yamaje kuvuga ngo ibibazo ngo biri muri Kongo ngo ni leta y'u Rwanda ngo yabiteye? Ese leta azashaka kuvuga ni iyi? Ni uguhera ku yakayibanda, yambonye umutwa,
ukageza kuri leta ya FPR. Sinzi amenye iyo leta urwo Rwanda rwa ryari, ni repubulika ya mbere, ni iya kanga, ni leta, ariko byose akaba bifata akaba byegeka kuri leta y'ubumwe. None ukibaza abanyamurenge, ibi ngibi mpora mbigarukaho, abanyamurenge ko nzi ko bagize ibibazo kera, kubera ko sindi umushitsi mu banyamurenge. Ku myaka yanjye mikeya ntabwo ndi umushitsi mu banyamurenge, kandi ku myaka mfite amateka menshi y'abanyamurenge sindi umuntu wo kuja kuyabaza. Amenshi ndatekereza ko nyaza muri generasiyo z'abantu tungana, ndatekereza ko niba keya bundusha amateka y'abanyamurenge, uhereye apana ku ntambara ya Kayira ya ntuza ya Murere, ku ntambara ba Kayira barwanya, ukamanuka intambara y'Intare, ukamanuka intambara z'inganji za Murere, uyu Kabira akicinjira ishamba aba hariya muri ariya mashamba y'intuza ya za ntuza ngira ngo ni za Mibunda yabaga muri ariya mafore, aja za ntuza ni Mwenga hajya za Mwenga, niho Laurent Desire yabaga. Ugahuruka ukaja mu mateka y'inganje igihe abanyenganje bapfuye, ndetse na mbere yaho n'igihe cya Mudande, ukaza ukagera igihe cya Murere nyine nico twari cyo ngico cya Kabira twari turimo, intambara ya Kabira ikarangira, ya Murere ikarangira, ukaza ukinjira muri 96 igihe Interahamwe zambutse muri Kongo, n'intambara yo muri 98. Byose ndatekereza ko mbifiteho nosi, nta kintu wombesha. Niyo wompuza na Kingungwa n'uwo Sebakian gutya neza ari ku ntebe imwe turebana gutya, hari abantu bakagara ngo agira ngo ubwenge bwinshi, ngo ni ubushize narababwiye, mureke mbabwize n'ukuri muri iki kiganiro. Hari umuntu w'akagara nyine naza numva bivuga, nigeze kubikora mu kiganiro, ndavuga naramwandikiye turabiganiraho, ngo ni umusirikare ngo w'umuhanga, ngo Seba ngo niki, ngo ntaho ngo ahuriye ngo naba ngo ba genero ngo bamwe bayoboye za Twigwaneho n'amakoroneri ari muri Twigwaneho. Gira ati monshi mugira ubwenge. Munigatama yavuye mu gisirikare afite irihe ranga, yarwanye intambara, yarazirwanye kimwe n'abandi, na za koporo zari mu gisirikare zararwanye, ariko urafata general n'amakosi ya gisirikare. Munigatama kuva avuye mu gisirikare akaja muri Amerika agafungikisha, akaja muri Amerika akagaruka agafunga, kuva avuye mu gisirikare. Ubaze kose amakosi, reka duhere kuri Ndori ushinzwe operasiyo muri Twigwaneho, amakosi yakoze n'intambara arwanya. Munigatama ntiyonageza no muri kimwe cya kabiri kuzo yarwanya, titugiyega ku bindi bihugu, titugiyega kuri ba Mitabo, titugiye no ku bandi n'abandi n'abakibangura n'abandi, titugiyega ku muyobozi wa Twigwaneho we ni Ndakogwaho, titugiye muri Nord. Munigatama tiyokandagira no muri kimwe cya karindwi cy'intambara Bodwe, n'amakosi ya gisirikare na situation yahuyemo y'ihari na diplomasi yanyuzemo ya General Bodwe, tivyokunda nabazi murinda n'abandi. Ariko ukazana Munigatama ngo ni umunyabwenge, ngo ni yego afite ubwenge, ntabwo ari gutyo, ariko ni ngaho ari gutyo, kuko ntiwo ufite ubwenge ugambanire bene wanyu. Andi makuru rero nuko nguko bimeze, iwe na Semahurungure barafunze, simbabeshe. Twigeze gukora ikiganiro cy'ubushize kubera amakuru twari twahawe, batubwira ko afunze i Burundi, ariko menya ko n'inama yari yagiye gukora i Burundi arangije asubira iwacu ruguru. Ariko ubu nyine ndababwiza ukuri ko ntabwo ari ibyo byo kuvuga ngo afungishijwe ijisho, baramufashe bamukuramo inkweto kila kitu. Wogira ngo ikiganiro nari nakoze mbere nico cibi ngibi cyamusuriraga ibi ngibi, ariko sinje umusurira, simfite akanwa kabi, ahubwo ni ibikorwa bibi by'intuza byo kugambanira bene wabo birimo kumukurikirana. Uyu muzi mubi babibye n'ikintu birahuriye kizabazinga, bamwe bazabigwamo, ndoraho turi, bamwe bazabigwamo.
reka tuje Buvira rero. Uyu munsi hiriwe Salongo ku wa gatandatu ku itariki 27 mu mujyi wa Uvira. Abaturage bakoze Salongo bamaze kugira imyumvire mizima kandi umutekano urimo kugenda ugaruka mu mujyi wa Uvira, mu makaritiye bagenda bareba utuzarendo tumwe twagiye dusigara n'abantu bafite mayindi zipfuye bakagerageza kubaganiriza kugira ngo bigende neza. Mwarabibonye ubushize hari ubwato bwarashwe bwa AFC M23. Intambara ni intambara n'abantu barapfa sikanswe ubwato, ariko nabo baza kwihimura barasa indege ya Sukhoi yari igiye kwica abanyamurenge nta kindi. AFC M23 aho itera intambwe ikura abasirikari bayo Uvira kugira ngo yubahirize amasezerano ya Doha ndetse n'aya Washington ndetse n'ubusabe bwa Leta Zunze za Amerika, igakura abasirikari babo mu mujyi wa Uvira. Leta ya Kongo yo ikomeje kugira gute kohereza Sukhoi zo kuja kwica abanyamurenge. Ibyo rero AFC M23 ntabwo izabyihanganira ndetse na twirwaneho. Tubibutse ko kandi muri iki cyumweru gishize hagombaga kuba ibiganiro bihuza AFC M23 na Leta ya Kongo i Doha muri Qatar, ariko intumwa za AFC M23 zisanze zonyine arizo zihari, Leta ya Tshisekedi itagize umuntu n'umwe yohereza. Ndatekereza ko mu matangazo menshi nagiye mbona y'abantu batandukanye barimo abayobozi ba AFC M23 bagiye bavuga ko ari bwo bwa nyuma bitabiriye biriya biganiro, ariko kubera ko bashaka amahoro kuriya bazasubirayo, kandi si bibi, si weakness, ahubwo ni imbaraga zo gutsinda za diplomasi. Tuje mu misozi miremire rero, mwabonye Ndori ndetse na Fande Fidel ndetse na Fande Mavugo n'indi bari muri tuwa yo kuzenguruka muri kiriya cyose c'Indondo ndetse na Minembwe, muri ho plateau yose imurenge hose, bagenda basura abaturage babaganiriza. G3 wa AFC wa twirwaneho Ndori, Fande Ndori Colonel, niwe ushinzwe operation, arimo kugenda aganiriza abaturage anabaha pole ku ntambara bagiye bahura nabo, agenda asura n'amapozisiyo ajenga n'amapozisiyo mashasha ya twirwaneho mu buryo buri strategique, ndetse bagenda bareba ibikorwa ingabo z'abarundi b'abacancuro na Leta ya Kongo n'abazarendo bagiye bangiza n'amapozisiyo yabo kugira ngo bahashire umutekano, ndetse ayo mapozisiyo bayarebe koko niba atarimo ibisasu byatezwe kugira ngo bitazabangamira umutekano, kwishukizana ndetse n'ituze ry'abaturage. Murakoze cyane, turabakunda, tubifurije mu by'ukuri impera z'umwaka nziza n'iminsi mikuru, ndetse n'umwaka wa 2026 uzababere mwiza. Mujye mudusengera natwe kuri Kivu Media kugira ngo turusheho kwaguka, kandi Imana igikomeza kuturindira mu buntu bwayo kuko natwe tubifuriza. Murakoze cyane, turabakunda cyane cyane, muhora ku mutima wacu. Merci beaucoup. Bye bye.